Vježba broj 11. Ke, ku, mi, mun, ka, ummun, kane, kufuvan. U vježbi broj 11 upoznajemo se sa slovom ili harfom k, koje zvuči kao i naše slovo bosansko k. Ke, ku, ki. I harfom m, koji izgovaramo i pišemo kao što vidite me, mi, mu. Wama lakum kitabun kanu nekiden kezalike keferu bikum mithaqakum imanukum falyakunu waraikum lil kafirine kullun wama yadhakkaru innaka amanna athiman akbaru wa dhikra rabbika lil mu'minina